Karbenglong Autonomous Council Arta Ningka Troxicap Suselo. Bonta Council Kachari Kethi Kedingatum Saikam Thong Kepang Bongpen Primary Education Asaikam Isia Pananta Kilang Thekte Jog Radatumapan Paning Rijo Asunsi Theglong. Karbenglong Alongri Arlo Longta Luka Charlie Anatu Paprangdun Ulu Pusi Kachipu. Laso Joksi Kedamtang Surihinira Inkoresian Inkan Ahut Karbenglong Autonomous Council CEM Tuliram Rokhang Apan Education Anatu Kapaprangamen Menpen Doctorate Amat Pipondo Bonta Karbenglong Arlolong Ningkan Thongkep Suse Arta Kepling A School Long Piniar Nianta Usomaratum Luka Charlie Ahemalong Ludam Longle Pin A School Ta Tula Luka Charlie Dulong Chike Apirelam Than Bangapan Arjianta Heglong ang vela. Tangte Konara School Lapen Koda Karonglo Nilitum Card News Pen Nang Litumapan Nang Paklakon. Laso School lake Lakhain Koratrok Dwarbogori MSC Constituency ke Parlu Thanglong Arongalong Kedo Direng Thanglong Bakring ti LP School lo Laso School along Lothanba Non Puta Avela Labangso School Arta Ningkan Thongkep Plengdera Pita Non Puta Lothanba Kabidet Penajok Lothanba Nang Toy Serak Nangji Lapen Nang Toy Vek Nangji Pusi Primary Education Asaikam Kelang IEM Mati Karbenglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Local MSc Richard Tokbi Atumapan Hawara Tumpen Juning Ripon The bomb ke lake apa dering mete thengko terang pe ra sengti rong ni lo lapu non to chok an ke a school men ke thanglong bakring ti te ko pe joini sini tu phanang ke hang lola bang sunang te media thengno kar jap ke na tu phan na chuning ri mete tu phan na han ko theke la lo je edam tan kan thong kep ar an ta selo la sa el school long mane teacher ka be school ba appointment pe lo kitam be school ba grant el ta a teacher ba de lo basi chu kitam ta chiklo 18 April ani jitu Karbenglong pen 8:45 dia candidate that ke pass tu sela so appointment ki pia long basi dak thanglong bakring tia school tu tame inda teacher na to ve phase tuma council hoya pan ki chuning ri lo mate tuma CM Dr. Tuliram Ronghang ta chuning ri lo pen il tum duar baguri long pen ke chitoy tun ning che thena MSc Richard Dobi alang li phase tame chuning ri padi krim lo pravjin pen il tum long lebang se athanglong bakring tia school lo inda master na to ve phase ale li phan chuning ri padi krim lo thima ni tum la master ka ri pen chok ni tum la rong ni harap mate osumar tum ina an kin hok de lo pen akisung de lo tuwar ka ri pen chok lang roi kidu kok pen chok ni tum sumar ki bigi thi tum ke hello school long kidu ni phan ni tum ka siksa ko lo si pravjen pen jong si la dak inda master nang toy lo put tang te ni tum ko an ni la da hu bi tha de la ni tum rong nyang pa la si la bang so ko thak si ni tum na tum phan Kerang kia bitung phan tum phan ke chuning ri mati na chu hang ko theke la la so skora hem nang begi posi nang li ta phana chuning ri dun la teacher nang vek ji teacher nang beg na ji war lam la so school ka ve teacher ka pe jone usman hok pik pujar doluma dolo